Rutoke sako oye. Abeebembezi ba Mitooma bakwatanise n'abakugu ba sako zo mu ihanga basiimire banka ya Rutoke sako ahabw'okutunguura abatuura ba Mitooma. Mr. Chairperson nkusiima habwa performance habw'okwebembera sako okwakutwanta ranking Rutoke omu ranks zitu nka ukafusi sanga Rutoke neryo mu performinga je omu ihanga lyona. Manager wa Rutoke Gertrude Arnitwe nagira ngu sako ya Rutoke eyina obuheereza burungi obuyambira abantu okutunga sente zaabo mu bwire na munonga ba PDM mu Rutoke. Financial year ekyokubanza tubakyendeerizaho amagoba kandi twagabasa kugarurira omusinga twagasyaha buli omwe kyagakubasa kubasa kushashura kandi nimbahiga kugira ngu abakubasa kuba batakijire bija mu Rutoke sako eyine sente za loni kandi zokubasa kuheereza okashashura amagoba make. Chairman wa bodi akantambira beka na jangu Rutoke sako nayo mutana bw'okuba obuheereza bwayo nibwo bwebembire sako zona omuri Rutoke na Mitooma yona. Twaza kugaba loni aho kuba turatura kumanya oyu muntu wa cyaro kiratwara ebiro bice munonga bishatu bina watungire loni. Ekya kabiri twagashoborera ngu loni tukatandika turagaba interest rate ya 3% per month, which means 36% per annum. Hatwaji reducing ya rugokwe yaza a 2.3% per month, which means about 24% per annum. Odi kurra by'obushubuzi mu district Gervaza himbisibwe asimira abeebembezi ba Rutoke ahabw'okusya abantu obuheereza burungi. Strategic leadership mujina neranzya munonga hare ibyo naje basimira kandi gurumu mugwayi then accountability kandi gukora mwendezo pera zezo na democracy kutesa kuitize mwatesa kabikozesa kabayamba. Bamwe mu bamemba basima obuheereza obu kandi baraganisa kugumana bakozesa banka yabo. Abo kuba manage utwatungira omukazi Aniketi omukazi narebereraje ayakira j'abantu ba staff baba yabatwaraje netwazaje na waba wine sente zabo tubakakwiuza bugubugu nibakutwalizaje munonga. Rutoke bwa hati yasaba membe 379 kandi inebyo bwiga na loni birukurengo mbuhumbe bona gasha kwa Abraham Muganza.